Bruce Lee udai, kung fu master, ubala bet tam na baro. Ula deiru, superstar, ubapawnam, hak action film. Ula yo ru yaga title, fittest man on the planet, haga por jungu. Henry ula kelat no, tang haga life arts nem kerta. Haga nega video, ngin ya pet, shaphang, kajingya inti, legend, Bruce Lee. Laka, yau Lee Jun fan, watip kerteng hadiin, kumu Bruce Lee. Hau November, arpnyo terik, kakandai spa Sao Paulo. Haga Johnson Street Hospital, ha San Francisco, kabadan ha Chinatown. Kilasa ha San Francisco, ha du san banai, shua bakin lej pai, Hong Kong. Bruce Lee ulas dang, ban ak film, haus nam kakandai spa Sao Paulo. Ha kapor bu dang don tang rius nam kerta. 真係咁煩鬥㗎！唉，好啦，冇啊跳完啦，而家 Ka Jingim kena jungu, kala compare na kiwe. Nalor ka jingak film, ulai kairu yaladi, ban syat, ban hadien, ulalong ucaca champion, ha Hong Kong, house nem, kakandai spa Sampupra. Ula deiru, bekam dekat, baru poye show bakwi kena hasurak. Kadai namar kini jingja, bau Bruce, ulas dang ban pule, ya ke art of combat. Habau ladan kat prasnam, ula lej sa she US. Kadau golong namar bu 1 million Malaysia. O Bruce ula pendap, ya ke jing pule jungu ha US. Bat kenang bani ok kamai. Ula play gawe ke studio, bat ula hikai kungfu. Natip kerteng ya ka daka Yun Fungon Fu Institute of Seattle. Kabala playhouse nam kai kendai spa andriupo. Bruce Lee ulai tho bat ka samla jungu ka Linda Emery. House nam ka kendai spa andriupsau. Bat kia lej sa ha California. Kila yo argun ki kun u Brandon bat ka Shannon. Ha kata kapor Bruce ula ak ha TV show The Green Hornet. Pat masim role kumuketo. Ha kata kapor kata ka show ka kelampau hadu kata bat ka ABC kala khang ya ka tang maredap ka way ka season. Bruce ula play biang sa Artly Martial Arts Studio ka way ha Oakland pat ka way ha Los Angeles. Ula hikaya ka style jungu ka baula ay kerteng ka Jeet Kundo. Ula tho eki ha ginod ba kita ginod ula tho shaphang ka philosophy jungu bat ki teknik ki ba ula tip. Kat ba Green Hornet ka kelam so Henry kala pinito yu yaki audience sa Amerika. Bat ula hikai kungfu yaki aktor Hollywood ula hikai yau James Coburn, Roman Polanski, bau Steve McQueen. Henry kelam syam la yo kamai bha nakata bat umpat pau bha kakam acting. Ula yo back injury hakapor budang train bat kene kala pinjenjar ki ying kesem jungu. Henry hadien ketu kene ka show jungu ka Green Hornet kala pau bha ha Hong Kong bat ula longu national celebrity. Ma hadien ula shimbenta sa ki Artly ki film ka bakirteng ka Big Boss bat ka Fist of Fury ka bala pau bha ha Hong Kong. Surround him! Hadien ula seng ya ka production company ba Raymond Chow ka bakirteng ka Concord Production Incorporated. Ka company kala penmi ya ka Way of the Dragon ka ba uli ula tho direct bat ak lade. Hadien ka company kala tray lang bat ka Golden Harvest bat kila penmi ya ka movie Enter the Dragon. Ka movie kala pau bha bat kila penmi ya ka how August ka kandai tarik ka kandai spa nyopulai. Henry Bruce Lee ula yo pang how me ka kandai spa nyopulai. Pa ula yo ika jingpang cerebral edema ne ka brain swelling. Hadien ka jing sumar babiang ula jam na kata ka jingpang bat ula lej pai sa Hong Kong ban snai ka movie thamai jungu ka Game of Death. Ula lej kai sa ka apartment jo ka actress na Taiwan ka Betty Ting bat ula ong ba ula sngok takli. Ula di yaw dawai painkiller baka ay Betty ba ula ki ula orjing tia. Ula yo tia ta shaphang Henry hadien ketu gani u kelam syam la pit machu. Ula klat aga jan miet jong Julai arpo terik ka kendai spa nyopulai. Bun ki bang baga jing klat u Bruce Lee kadai na kadau jong ka Betty. Amar bakal ay u yaw tau dawai
Kramyo jeng petai nagi doktor. Kanam bat ke kerteng jong Bruce Lee ke emsa adu menta. Bat ki briu keleng ke purthei kirang pej adu menta hai ki film jong. KHUBLEI SHIBUN.